Zdravo i dobrodošli u fantastični podcast, nedeljnu emisiju stranice Pottermore Srbija. Moje ime je Nemanja, a društvo mi pravi jedna od urednica stranice Bojana. Zdravo i sa moje strane i velika dobrodošlica svim slušalcima. Premijera ove emisije je 11. novembra, što znači samo jedno. Stigli su Grindelwaldovi zločini. I take it. You've heard the rumors. Grindelwald wants to rule the wizarding world. Oh, Merlin. Hello. I cannot move against Grindelwald. It has to be you. Have you got anything in your case that might help? Genius. 8. novembra u Parizu održana je svetska premijera filma Fantastične zveri, Grindelwaldovi zločini. Jedan od najiščekivanijih filmova godine stiže u naše bioskope i to već od utorka. Tako je, predpremijera filma je zakazana za 13. novembar, a ekipa sajta i stranice Pottermore Srbija vas čeka na 2 lokacije u Beogradu, u Kombank dvorani i u Cineplexu Ušće, i to od 19 časova. Pozivamo vas naravno na druženje i fotkanje, a atmosferu ćemo preneti i putem društvenih mreža na našim stranicama. Družit ćemo se i u Novom Sadu koji dan posle toga, zar ne? Pa da, ekipa stranica Pottermore Srbija poželit će dobrodošlicu i fanovima u Novom Sadu na premijeri 15. novembra, a o svemu tome ćemo pisati na našim stranicama, tako da nas redovno pratite. A kako se premijera filma približila, ovaj podcast bit će nešto kraći od onog na što su naši slušalci navikli, a sve sa ciljem da zaštitimo tajnu. Pottermore Srbija i sajt Probušeni kotao neće objavljivati spoilere iz filma direktno na stranici sve do 22. novembra. Tako je, i u ovoj emisiji podsjetit ćemo se nekih teorija koje su fanovi iznali, malo ćemo pogledati recenzije filma, ali naravno sve bez spoilera. Dakle, ostalo je još, odnosno na dan snimanja ove emisije i premijera, ostalo je još samo 2 dana do predpremijere filma, odnosno 5 dana do same premijere koja nas očekuje u svim bioskopima širom Srbije. U drugom dijelu Fantastičnih zveri vraćamo se našoj već poznatoj družini uz nekoliko novih likova, kao što su fanovi mogli da vide u trailerima. Upoznaćemo mladog Dumbledora, upoznaćemo malo bolje Grindelwalda i naravno tu je i onaj šok za sve, a to je naravno Nagini. Evo, možeš mi reći nešto, Bojana, šta ti očekuješ od ovog drugog dela? Pa prvo, ono što želim da vidim jeste kako Grindelwald beži, jel te, kako uspeva da izađe iz kočije u kojoj je. I verovatno ne na tako lep način i prijatan, ali baš me zanima, nadam se da će to onako odmah da bude na početku. Da, ti u jednoj od prethodnih emisija, ne znam doduše da li to na kraju završilo u samoj emisiji, smo razgovarali o tome da postoji teorija da neko pomaže Grindelwaldu da pobegne. To je ona jedna scena u traileru gde vidimo jednu osobu. Tako je, gde vidimo da jedna osoba drži štapić, ali vidi se kočija u daljini koja još uvijek nije napadnuta, u kojoj bi trebalo da je Grindelwald, tako da postoji ta teorija, ali zanima me iskreno da li će biti tako, ja se nadam. Da, mislim to bi bio zanimljiv twist svakako. Naravno, tu su i druga pitanja na koji fanovi žele odgovor. Otkud prosto Nagini, kako je ona upoznala Quidenca, kakav će biti njihov odnos. To je nešto što, ajde da kažemo, muči na neki način fanove od trenutka kad je trailer ugledao svetlost dana, i naravno pitanje da li ćemo otkriti u ovim filmovima kako je Nagini upoznala Voldemora. Da, isto tako, na radost, ja mislim, svih fanova, Jacob se ponovo vraća u svet magije, jedan od omiljenih likova definitivno. Da, naravno u samom kraju prvog dela smo videli Jacoba koji konačno otvorio svoju pekaru sa pecivima interesantnog izgleda. I naravno tu i Queenie koja mu se pridružuje, tako da mislim, evidentno je bilo da će se vratiti, ali svakako definitivno nas zanima kako je do toga došlo, i naravno ono što sve zanima, to je kakav je tačno odnos između Dumbledora i Grindelwalda, odnosno kako on izgledao. Kao što znamo, mi smo na neki način i upoznati o tome kako izgledao njihov život, naravno zahvaljujući Harry Potter filmovima, ali na ovaj način ćemo imati neki skroz drugi pogled na njihov svet. Tako je. Da li se, ja mislim i dalje nije poznato da li se oni sreću u ovom filmu. Da. Nešto ne verujem da će se njih dvojica da će se Dumbledore sresti s Grindelwaldom, ali to ostaje da vidimo.
Ako se ja dobro sećam, u vestima i tekstovima vezanim za film je navedeno da su snimili samo jednu scenu zajedno. Vidjet ćemo naravno da li je to tako. Na internetu, kako je naravno premijera bila kako je premijera filma već održana, da kažem ta svetska, su se naravno pojavile i recenzije samog filma. Mi nismo se bavili onima kojima se otkrivaju spoileri. Pronašli smo preko jednog fan sajta, u pitanju Magavnet, recenziju koja je bez spoilera, tako da ćemo sada malo se pozabaviti samom recenzijom. U toj recenziji na početku se govori o dobrim stvarima, gde autor kaže da je vizualno film predivno urađen. Naravno da... Vidimo i iz trailera. Da, iz trailera, da. Ukoliko možemo vidjeti, film će stvarno vizualno biti fantastičan. Kaže da su naravno svi fanovi bili oduševljeni kada se Hogwarts ponovo pojavio, naravno magijom i francuskim ministarstvom koje se prikazuje u filmu. Sve to izgleda kako su oni naveli, prosto fantastično. Da, mislim da nas je sve kao fanove Harry Potter sveta, da nam je svima žao što se Hogwarts, što posljednji put zapravo vidimo Hogwarts u filmu u 8. delu potpuno razrušen od borbi, tako da ponovo ga videti u celini onako stari Hogwarts, mislim da je to baš jednostavno lepo osjećaj. Da, definitivno ću vidjeti i kako je Hogwarts izgledao pre Harry Pottera. Druga dobra stvar koja se navodi kao fenomenalno u samom filmu, to je muzika. Definitivno, kako kaže autor same recenzije, ćemo se prisjetiti nekih dobrih tonova iz fantastičnih zveri, ali na neki način sva muzika ima nekako mračni ton u odnosu na prvi deo. Međutim, autor, pored ove dve dobre stvari, navodi jednu, da kažemo, malo lošiju stvar, a to je da je, bar po mišljenju samog autora recenzije, J.K. Rowling pokušala da previše stvari ubaci u sam film. Ona je dovela 6 novih likova i jednostavno trajanje filma nije dovoljno da te likove, da kažemo, na neki način upoznamo onako kako smo navikli da upoznamo likove, da, tako je, likove iz prvog dela i likove iz sveta Harry Pottera. I naravno tu dolazimo i do Nagini, do Nicolasa Flamela. Autor prosto navodi da na neki način film se igra i sa samom Harry Potter serijom, prosto uticajem koji može da ima. Naravno vidjet ćemo kako će to sve izgledati, jer je ovo naravno, kao što sam naveo, bio samo deo recenzije za Grindelwaldove zločine. Ja ću postaviti link na našoj stranici gde možete pročitati celokupnu recenziju. Naravno, sve recenzije uglavnom predstavljaju subjektivno mišljenje autora, tako da dok ne pogledamo sami film. Naravno, zato nam je i drago što ćemo i mi vrlo brzo moći da pogledamo film i da kažemo da imamo sami neki sud o njemu. Da, tako je. O filmu ćemo razgovarati u našim posljednjim epizodama prve sezone podcasta. Ostalo su nam još 2 druženja, a posljednja emisija bit će specijalno finale. Baš tako, spremili smo zanimljiv završetak prve sezone našeg fantastičnog podcasta, a za sve detalje pratite stranicu i naravno sajt Proglašeni kotao. Velika nedelja čeka sve fanove Harry Pottera i fantastičnih zveri, a mi naravno pozivamo sve vas da uživate u filmu i da obavezno zaštitite tajne. Do sljedećeg slušanja, lep pozdrav! Pozdrav! Magic blooms only in rare souls. The old ways serve us no longer. Mr. Scamander, do you think Dumbledore will mourn for you? Experience it in IMAX, rated PG-13.